Cira uria ugumiire uria waari minista wa mathako Rashid Echesa niguo waica ikuhi kugiritanio na wabici ya munini wa president William Ruto, na riu atongoria amwe marauga gutire wadana wa mugongo munini wa president agiriirwo ni gutacokerio makinya maria maabitha angi ya thirikari maratacokerio makuruhanio na njama ta ici. The office of the deputy president has become a crime scene in Kenya. It is not a simple affair. Hatuwezi kuwa mnasema ati uchunguzi unaendelea kwa ofisi ya deputy na bado wako kwa kiti. Hiyo itakuwa ni discrimination. Atongoria amwe makiuga gutire hindi Ruto angikorwo ndamenyaga maundu maria marathie na mbere wabici-ini iria atongoragia njama-ini ya muigana wa gikiro ta kiu. Kama mtu anaweza kuingia kwa ofisi ya deputy president na amejivaa ati jemedari ya Kenya Army ama ya Kenya Air Force na ni mtu ya kujiwekelea na anaingia, wewe utoke hapa ujaribu kuingia huko ndani, uweze kuingia. Na Echesa anachukua watu wanaingiza mpaka kwa ofisi ya. Naona angikorwo Ruto ndahutanitie na gicanjama giki, atongoria ya maugite wabici iyo yagirirwo ni guthambio na uma wa maundu no uheanirwo ni munini wa president. Aeleze ni kitu gani amejua ama ni kitu gani hajui. Na anapongeza polisi pia kwa sababu kila mara nasema ya kwamba hakuna kusema umeshika muizi na pesa imeenda. Hata kama usiki ofisi yake imehusika na ajitoe atoke nje ili uchunguzi uendelee. Ruto kugerera mutambo wake wa Twitter ni eteteire akiuga andu aria maramukuruhania na njama ino ni thu ciake cia kiuteti na aroria ruhonge rwa uthuthuria DCI rutigane nake rwethane na mikora guku atongoria amwe makimutetera. Wabici ya Ruto irikanite ni ahuthikire njama-ini iria Echesa aragiritanio nayo ya muigana wa ciringi bilioni 39 ya thuguri ya micinga na matharaita mangi kuma bururi wa Ngeretha. Echesa ahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Muthaiga kuria egwikara nginyagia muthenya wa Jumatatu, borithi magithuthuragia nyumba yake na kungania wira. Ngiribuatira Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.